Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Pini ke 13 October 2021 lo lasi Pini bangke Jonel Carbute Festival ke cengar ni lo lasi nilitum dame Pini Jonel Carbute Festival long an ke pale donji po nilitum non ne pale ji bangke taralang so si nilitum pale ji non si non nili bong pen damik bom lang jo non dam bom lo jo lasi hodak tara lang sole at an litum chitong twig na. So guys, nilitum non siyo tara lang so aget kilot lang jo. Jodoh hilang mesin lagi. Kalau gari dikai cuma, jualan. Itu adungan apa? So guys, nilitum non siyo, tara lang sunay lela, sunang lela non lasi, tak arong aja lela nilitum lang konik na. Konsen nilitum damik bom lang jo. So guys, non ge nilitum jo. Aku nili bong pen kijo iglok lang ya, non mangke. Non alom so pipian lo den nilitum la kilun kikan hai hoi ta me nilitum lang donik ko. Non alom so pilu ko de. Non ge la puyo. To war ke dam lok na. Bukan la jorang damik ya. Bukan ma. Yang pertama, kami hai Gautam Hanse, Chairman MBC. Alam Islami, Kantang Kuthon Hanse, MBC, Bangso, Ano A, Nanti Aku di Blok. Yang pertama, ini sebelum Cardian Law, Service Council Secretary, Sim Taro, kami hai Sim Taro, Alam Islami, Kantang Long Taro, men itu Khan, Long yang terjadi di Blok. Arlen dog, apa? Ya tak, ini kau hemat dulu tu kita. Di mana yang suara
So guys, nilitung kilun kikan na melang don laplo. Apor tame duig ulo lasi pinya vlogs man kani nila sing Tony Kokpo. Next vlogs long mang nilitung chitong thuik na. Kardom kadu ko be phanta.